Сегодня мы проводим очередные учения по экстренному медицинскому реагированию компании NCOC. Эти учения стали регулярными. Особенностью сегодняшних упражнений является тот факт, что мы впервые эвакуируем потенциальных пострадавших с морских объектов компании. В данных учениях задействованы более 3-4 медицинских подрядных организаций. Непосредственно участвует городская станция скорой помощи, а также Атырауская областная больница. По симулированному сценарию пострадавшие будут доставлены с морских объектов в Атыраускую областную больницу, где также у нас работает международный проект с участием иностранных специалистов, которые также примут участие в сегодняшних учениях. Мониторинг, обеззараживающий помидор сделали. Насколько сделали? 2 миллилитра. Ассигнация. Так, живот посмотри. Внутренний доступ. На одной руке. Достаточно ли это для вас? Нет, недостаточно, поэтому с нами на второй руке поставить дополнительную. Бізге бүгін NCOC компаниясымен бірлескен оқу жаттығу жүріп болды. Нәтижесі жаман емес. Бұндай оқу жаттығулар жалпы біздің ауруханамыздың шұғыл көмек көрсетуге дайындығын көрсетеді. Бұндай оқу жыл сайын өткізіледі. NCOC компаниясымен бірлесіп жүргізіледі. Жаман емес, дайындығымыз жақсы. Манекендер енді салмақтар ауыр, максималды шын жағдайға жанасқан оқу жаттығу. Сондықтан солай болу керек. Оқу жаттығудың көп болуының пайдасы өте жақсы. Бұл себебі бұндай шұғыл уақыттарда дәрігерлердің дайындығын көрсетеді. И разный ситуациялар кезінде дәрігерлер өз-өздерін жоғалтып алмас үшін өте септігін көп тигізеді. Today we have had, as you all saw, mass exercise for trauma. Obviously industrial trauma is very important and it's very important to deal with it adequately. I've been here now a year and have been impressed with how the hospital is able to handle multi-trauma, and all the hard work in training and going to drills before this exercise paid off. In respect, with the help of NCOC, hope to improve standards of care. So we're trying to bring certain principles which we adhere to in our country, to bring them here and to change treatments and change outcome and improve outcome for patients. That's our main aim of being here. Учение бітті. Рахмет көп сіздерге.